tola rigoliapa na ninya keeta orara idetideta ainosua enkidetidet eneimu olarikoni ane eneimu Joseph kake era mistakes nkitadiat naasula orgafanai naasula orbungei naasula MCA naasula osenetai naasula olarikoni ometabena ning'u Enkai metaa meekure enang'ole kidedet yaisho eeta olemakeo netii enkoitoi enye ake etii. Ore enedukuya netii emuko olaiguanak shumai taruja emuko Luka tosotua ng'ejuk peekitum ashom emuko olaiguanak. Ore enedukuya naa adumu keon awuasa ajo engolon naing'ole enkidimata ing'ole naimunye kanyang'ua ng'ole kaikonyayie ng'ole katupuroyie ng'ole kagol ng'ole orgilata la ng'ole iyo ng'ole kumok nepik Enkai kando nepik keji the sovereign will oltung'anak ng'ole loltoilo tenkaraki eruasa. Tenisuma Luka 12:16 nitoki aliki enkitanyanyukoto nejoki eeta apa orkasis neishe enkurma enye oleng nejo makeon nejoki keon kaataas ama tanapik endaa ai nejo ninye njeiko kaata mpesha nainei nashetu naitalala naalang kuna paashumie endaa omasaa ainei about self ainei naa kajoki oltau lai lorau lai iyata masaa kumok nikitushumaka toolarin kumok sikarayu tadaayu niokisho nishipa kake nejoki Enkai lomodai ena kewarie kiyieu oltau lino paa maana nena tokitin nikinteng'ela keeku pasanku neng'ai ninche. Ketudumunye pele karsis nejo ng'ura masaa ainei ng'ura ntokitin ainei ng'ura enkidimata ai tadaayu sikarayu kirusubakaki amuni nonok nejoki olairoriani lomodai ele meekure ibikanya amu itaasa tofauti omatarajia panara resumata enkishui ino paisho emayare entoki naji blackmail and killing and grabbing the land of the poor enarara olaisinak tenkaraki meeta enkidimata nikirishe tenkaraki erayie connection tenkaraki eraduiti dukuya iltung'anak masuma laiguana le dukuya 21 nabo eetai apa nabo le Jeseril lenkurmo ng'anayo leje te Jeseril tembata enkaji enkitoo Ahab olaiguanani le Samaria. Ore tesiadiana nejoki Ahab nabo nchooki nanu enkurma olng'anayo pee aitoo olchamba loombenek amu ketaaniki enkaji ai naa kaisho nanu enkurma sidai osabibu naa tenidol ishaakino naishelakino tenye toompisai kake tiaka nabot Ahab toolo papa nanu atujung'a ena kurma orng'anayo metomito olaitoriani naa kaisho nanu iyie nelo Ahab enkaji enye erosina netagore tenkaraki natiaka nabot le Jeseril ninye amerejo ninye maisho nanu iyie njung'oro olopapa nira ninye tendapash enye nibelekenya ninye endukuya enye aing'or idialo nenye inosa endaa kake ewu enkitok enye Jezebel enetinye nejo kanyoo peeta oltau linosina eji niminosa endaa nejoki ninye tenkaraki nairorie nanu nabot le Jeseril najoki ninye timiraki nanu enkurma ino orng'anayo tooropiyiani kake nidol eshaakino nawaliki ninye nanu nawaliki ninye tiai kurma orng'anayo newalu ninye nejo maisho nanu enkurma ai orng'anayo nejoki Jezebel nakitok enye ninye keton ayu oitore Israeli tudumunye nosa endaa nincho metishipayu oltau lino amu kaisho nanu enkurma orng'anayo le nabot le Jeseril. Nitoki ninye airriwaki Jezebel orkilikuai nejo etanang'aki nabot toosoito etua ninye 15. Ore inakata peening Jezebel nchere etanang'aki nabot ometua toosoito nejoki Jezebel Ahab nyoo tudumunye shomo uwe enkurma orng'anayo apa nikitomitikio nabot toompisai meekure eishu nabot etua ninye 16. Ore ake inakata peening Ahab ajo etua nabot nedumunye adoyio ala enkurma orng'anayo le nabot te Jeseril metaa iteenenye. Ore consequence kanyoo natusujua peidip ataasa ina naa eketua sininye ana nabot 17. Nitoki ore lolarian alotie netii Elia letishibi nejoki tudumunye shomo tanang'are Ahab olaiguanani loo Israeli etii ninye Samaria naa ng'ura etii ninye atua enkurma orng'anayo enabot neshomo ninye
aya aitee ninye shomo iyie tiaki ninye injejo olaithoriani irara yie oltung'ani metua niya ntokitin enyenak nintoki ajoki ninye injejo olaithoriani ore inewueji natamejie ildiein osarge le Naboth teine epuo ildiein naamejo osarge lino ming'ure yiok Enkai. The second mistake naa aar iltung'anak aya ntokitin enye. Ng'ora oltung'ani lemikindim airisha nipikaki orkiti kesi lemeeta maana niworu enkiti pulot todua ajo ore apa ena pulot ele aisinani naa strategic place etii embata e petrol station embata orbarabara ore amu etaa yiogol nilo county nilo aiforge nilo aihonka iltung'anak amu etaa iyie orkitok toning'o sii enataasa Ahab ninisinanu amu etomitiki olaisinani enkop neimu enkitok oloirirua nepuo aitangasa ning'o iltung'anak lemeeta tipat nepuo anandoo soito nerimetua nedumunye alo aya emplot enkurme Naboth. Second mistake enkitadiata yare olarikoni osulu Enkai otipika ng'ole nafasi lemebi sii ninche kaajoki Biblia nejoki oloiboni lenkai ore ena ng'ole ewueji netamejie ildiein osarge le Naboth tine wueji emejo lino. History will judge you. Keeta ake enkata naimeisho ino inamio niimie siiyie ng'ole olaisinani lironya. Ore kulikae arikok naa kegeluni ake ore ake kenyu etu ele enkata nening'i iltung'anak eishirita ewa ilo shamba ewa ina kishu etara inaang' einyang'ua olchamba lengoliai te bei hasara etaa ninye otii neirony naa inetaasa Ahab netu sininye ebik eishu. The third mistake amu keloito yiok enkata naa anyorraa mikintoria entomononi ino piar iltung'anak enaa Jezebel. Erjirike iluepishana nejoki Jezebel ina kitok enye ninye keton aayutore Israeli hoi tudumunye nosa endaa kajo egira aisokong' ajoki nyoo ormoruo keton aayutore iltung'anak nenu aisinanu tenkaji ai nyoo nosa endaa tisipayu toltau lino amu kaisho nanu iyie ina kurma orng'anayio enkitok najito nejia niger ninye mpala tenkarna Ahab nemishir neeku ore apa ena taboi nataase neme ninye Ahab otaasa entomononi naipanga orkingi oning' enkitok orkingi oota enkiguana oltire lenye naar olosho orkingi oning' enkitok naata oltau odua tooltung'anak naisur nejoki nyoo tara fulani kitejo fulani nyoo mawaita empulot fulani inyoo mataasa ena toroni neinining' nemeina ake nenyorraa ore pees naa ore ena nanoto ele kingi lenye oji Ahab naa ina ake nanoto sinye Jezebel. In fact ejo tikitam obo laiguanak tikitam omiet nejo meetai apa oltung'ani otegelaka keon aas mbaa torrok tedukuya olaithoriani anaa Ahab oisisayie ninye enkitok enye Jezebel orkingi oisisaa enkitok. The third mistake enkitadiata olarikok ele tung'ani liara toltiren laa ore ng'ole meeta larikok naa ormalaika kake ore tenakata iboitata netaa kijoki ake inyoo ntai entaboi nejo nisisaa naa kejo irmaasai mikoyio lelipong' ore ake peyie ake egirai aisisu meeta nchere metushuke nening' ajo ketii ake Jezebel Ahab aketon oitore iltung'anak kingirai aanapaki orinka keton duayie orkingi keton duayie orkasulai keton duayie orbungei napa moruak e opposition ikerita nyoo tara nisisaa. The third mistake naa aning' toning'o sii enataasa enkai kitok temukua Mathayo 14:6 naji Herodias nejo ore peebau enkolong' einoto e Herode neranyishe entito e Herodias tempolos olorere nitiship Herode nenya ormumai nchere ore entoki pookin naomonu ninye neisho ning'ua ng'otonye nejo niguan ng'otonye nejo nchooki tembeshen elukunya e Yohana Olaibarisani nisina olaiguanani kake ore tenkaraki irmuma lenyenak olelo oboitare nitanapisho mishori niriwaa olaiguanani meshomo adung'u elukunya e Yohana tekorokoroni neyauni elukunya enye tembeshen nishori entito neyakini ina tito ng'otonye. Imagine enkarani. Ore apa ena kitok naji Herodias naa enkitok
in fact na ya mito mo roji erode na ga jaba enkagu enya yama ne gwe entabo idu age ninye ne gwe de be yelo tu aranya na ditenye ne jorkinki kayina shia na dito sawadi ada mayenele singolio kayu anagarai na dogi ke studia lagi wore mtoki na omonu anagarai na gaisho ne jore langai wora ga be yejo negia nelen engarai ya doga maka dogi dia anagarai ne la de ngoronye kayo sadi ya jorkinki maisho wora menka sagutoni volta odua ne yola je me wali jorkinki to ni ngogi amore anaki toki no yare enaki toki ne wuni amu do lagi na ngai mistake amore ko laga na ore be galon na ngiru aka bona wora na moru na ji Herode na ga robo na ye Herode Samuel ngapwenye pa ke jogi mpaka ke be dungunyi lo basta ye logonya ayo kere jaba Yohana I rebuke do da be na ngai amu kere ko laga le meshela rebuke wo bono langai na ki ngoro per pa do munye ne jogi mpaka alang na jogi ncho enatito olchamba Nkari. It was an opportunity to break through. Ena duogerai. Isoma Omeraba University. Ncho degree. Nejoki kanyala jogorki nkipa isho. Amwa itishipa. Na atiaka. We inosor mumai. Tana jogi ngampala isomare. Tana jogi adeko pa oriki. Tapa ishempulot. Nejoki tunga iye lolore ibogen. Tia kipe ebo ya dunga lokonya Yohana. Toni ngoki. Kera irkinki. Oya metala riweni na kayuwa na jogi chake pe yeki nchongo langa ina fasi tegelenki ko ilo tongani lijengi rogino amole dinyela ka ine megi rogino toldo ka kino rode na rani nyeni ki jogi shomotara enkera yena ngole to mononi na nyeya mai roberaki shomotara fulani eyes ati akangania niki akyor malenke o meraba na niki sesa ena Ahab o saye Jezebel metara o singalenga yi oro sarge ora mejoldein ora ngaji pokine Ahab na ore pokiwe neye na lelodei na ora mejo o sarge lolungani pokilenga ji Ahab egira ekesio ndogi na tunu ka o monda ngarne Yesu miyolo ne shugunye ba dola ni miet kere ngangi dola ko na ra nyongor jolde ka rodi ijor muade egira aikes enabana rasa kironyal tonganak I shinyangara embayo one marrying wrong and adding wives due to influence. I am sure anyala nipona iki ama amuno to duo mali. I ruwanga yena redegenya tankara kiltungana ngolo no na fasi na gradi kiltungana na kona mistakes kona gradi ara basa ne medumi echi otungani ro la diko ka moke jogini age yesa ami yewni jogi adangiri bingola ni tumi toki I ruwanga yena studio inte apelo le ya kiola diko nilino ambayo ngwan masumala gwa mala do ya tomonole oyele romani uni nes ab ola yoni le omori ntorok tado ko la doriani ay tulus telala ba o telala ba duru ko tado ko ya ninye wora dol ana gendo gna lelek teninye teni le Roboam wala yoni le Nebat ne ya uninye Jezebel entito etabal wala gweda ni le Sidon aitengi togenye nelo ninya isia ibal ne serem ninye ni nwangai amwa Jezebel aya mentito wala gweda ni le Sidon aitengi togenye na serembal enka seremani torono kaki beautiful kera mali wala gweda ni menye kingwana ki yankankarsis you know ore ninyo ore Ahab no la igwana ni nego egera potano la igwana ni kebo lungana ga ishoro ndo yere bunge ro ga yina ishendi design na deni wi na university nego eshoma bala elemo elegona ni le Sidon aya Jezebel ndide nyi aisho Ahab ore la igwana ni le Sidon na la sere malabal ore Ahab no la sere manilangai na mero nyora na kiyo na shoreza bakete lenye aisho enodie amore keji feathers birds of the same feathers flock together in ya mari eshomaga no ne du kuak na yawo ora ke be ya wi na ceremony bal ne be kolta odua la gwanani e ru arisho na be tara na both na men nyage ten suma mesi yangar na Yesu en suma la gwana la dogoya romono bo ngora sie Solomon na rasa orde la dogoya eronyo raba o la gwana ni Solomon ngitu akumo olo reden endida Farao enor Moabu enole Ammon enole Edom enole Sidon
onkituak olhiti nejo nena elelo ore apa otii ake olaitoriani iltung'anak loosiraeli emiyama koon ninche nemiyam sininche ntai amu esipa kepuo ninche aibelekeny iltauja linyi nisujaa nkaitin enye nibung apa Solomon kuna tenyorrata. Eeta apa ninye nkituak 700 onkapia 100. Ore nena kituak enyenak nibelekeny oltau lenye. Ore ana nemoruo Solomon ibelekenya nkituak enyenak oltau lenye metusuja nkaitin enye. Netu ibung'are oltau lenye oleng olaitoriani enkai enye nenatiu apa oltau le papai lenye oye lemiet. Amu etusujayie Solomon Ashtoret naing'oruoyie Sidon nesujaa Milkon ilo minong loolamoni. Oye lele neeku etaasa apa Solomon entorroni toonkonyek olaitoriani netu ninye eunokino asujaa olaitoriani anaa apa enataasa Daudi papai lenye. Kaji etanang'a advice oonkituak oong'oruo kaomon olarikoni mintoki aaku oloong'oruo kaasai torng'ur lenkai mikintapaasha Enkai taata enkiyang'et oong'oruo. Kejo ororei lenkai ore Solomon he was the immediate inheritor le Daudi. Niyiolo Daudi ajo kenyorr apa Enkai toltau. Kake etijing'a ina kiyang'et enemeneng'a neyau nkituak neyiataa aitung'ua oltau lenye ejo neibelekeny. Ore ng'oruo naa kibelekeny oltau lolarikoni. Olang'ole kijana sidai ele very young very potential ishooki rikora misiligaki etole baa ibelekenya ng'oruo ibelekenya oltau lenye. Etaola ceremony torrono mekure ninye lo kanisa ibelekenya ena kiyang'et meyorinka lolosho baa meyorinka lolosho malayaisho na petaasa Solomon nejo ore lenkai neibelekenyi oltau lenye. Ore peeyiolotu ae netu oltung'ani oishirita etu oltung'ani ibelekenyaki oltau lenye aitalam Enkai metamayian enkarna Yesu. Amen. Kadol ajo ildaikani 3 naang'orr imbaa kumok oleng. Kaya kayi najo tana tedekenya olarikoni ainining'ito maimai kulie baare peyie aomon embaye 5 esujata advice oltung'anak le siritino ashu iltung'anak ooti ning'ua ashu ni despise enkiteng'enata ashu advice oltung'anak kituak naa keyau na enkiperra enkitoria. Kaya kulikae tung'anak mikimba intarasi. Kaya kulikae tung'anak meshomo opposition nele enkolong' are nenyo sina ata iltung'anak lenaduo ward ashu lenaduo bunge naa tenkaraki advice. Iltung'anak likincho tegelu ajo kang'ai lo likinteng'en. Maisuma laiguanak aidipita 12 nejo nelo Rehoboam Shekem eshomo apa Israeli pooki Shekem aitaa ninye olaiguanani. Ore ake peening Yeroboam olaiguanani le Nabatina amu eton apa etii Misiri ine apa nisikaka ilanya olaiguanani Solomon nitoki Yeroboam ashukunye te Misiri nirriwaa ninche orkilikwai aipotu ninye. Ore Yeroboam eumata pookin Israeli pookin neponu ajoki Yeroboam iroshiyie apa papai lino encheta oomurto. Ore naa taata nteng'ena ninche nejo nteng'ena ina kisiayiare nagol epapai lino oina shata nairoshi oomurto natii shumata yiok naa kisiai yiok iyie. Nejoki ninche enchom entung'ua yiok toonkolong'i 3 nikintoki ashukunye natii. Neeku eshomo iltung'anak orkeilele nitoki olaiguanani Rehoboam aikilikuanishore irpayiani kituak apa laa ninche oitashe tedukuya papai lenye Solomon apa eton ishu. Nejoki kiutakiki matawaliki ele orere. Nejoki ninche tenaa iaku yio sinka le kulo tung'anak enoolong' toning'o sii advice sidain naishoo iltasati ele kijanai. Tenaa iaku yio sinka le kulo tung'anak enoolong' nisiaiyie ninche nirorie ninche tesupatisho niwaliki ninche naa keeku ninche sinka linono ntarasi. Kake etanya ninye ina utaroto natutakita lelo payiani kituak ning'oru eutaroto orbarnot le sirit enye nitasheyie tedukuya ninye. Nejoki ninche kaantai iututu pee kiwalikie noorere laatiaka nanu nteng'ena yiok ina sheta oomurto apa natipika papai lino shumata yiok nteneneng'a sori. Nejoki lelo barnot le sirit enye inji shomo tiaki lelo orere nijoki ninche nji iroshiyie apa papai lino encheto emurto kake nteneneng'a te yiok inji shomo tiaki ninche. Ore enkilintai neisapuk alang' empolos papai. Naa ore taata teniteleki apa papai ntae olcheta oiroshi lemurt kaponaa nanu lo sheta linyi loomurto
eitamio ntae papai telishe kaitame nanu tongolopani neeku eewuo Yeroboam tenebo iltung'anak pookin enetiji Yeroboam tenkolong euni enaa natejo olaiguanani nejoki olaiguanani ninche enyaaki otu enatii tenkolong euni newaliki olaiguanani iltung'anak tenkitarikinoto neenyi nautaroto naishoo irpayiani kituak nirorie verse 14 nirorie olorere enaa enatutaka ninye barnot nejoki enadi natiaka iroshia apa kawosh ntae sorisori kayieu nasioyo 16 ore ake peedol Israeli pookin ajo eitu ening olaiguanani ninche newaliki olorere olaiguanani ajoki kaarubata yiok kiata Daudi mikiata yiok erubata enjung'ore tolayioni le Jese enchom irng'obori linyi le Israeli eng'ura naa taata enkaji Daudi makeon neeku eshomo Israeli irng'obori lenye kake eitori apa Jeroboam iltung'anak loo Israeli oomanya atua enkanasa Juda nitoki olaiguanani Rehoboam airiwaa Adoram lolaa ninye apa oitasheki ina siai oonkaik nejo nenang iltung'anak pooki loo Israeli ninye toosoito metua nisarisaraki olaiguanani Rehoboam aked engarri enye ombatan nisikaki Jerusalem neeku etekepari apa Israeli agilunore enkaji Daudi ometabaiki enoolong ore ake peening iltung'anak pooki loo Israeli nchere etorinyinye Jeroboam niriwaa orkilikuai aipotu ninye meu eumata nitaa olaiguanani teshumata Israeli pookin meetai obo osujai enkaji Daudi meteleku olosho le Juda neoro Israeli olosho le Juda oduo tenkaraki advice kaomon olarikoni keng'ae loliki nkokito koltung'anak le siriti notayiolo ake ajo he's also a student in this tena toki naji the arena of life meeta mbaa kumok naayiolo ng'oru iltung'anak experience ng'oru loopapai lino ng'oru iltung'anak oiturukokito apa ng'oru iltung'anak kituak ng'oru iltung'anak oota orng'ur ng'oru iltung'anak likijoki tareto iltung'anak etiaki ele tung'ani tara iltung'anak iroshiyie tiaki nejo enchom enkilepata nkolong'i uni ore peeshukunye nejoki ntorok nejoki ekiar ntae ekintunyoo ntae kaar ntae alang papa ata nena advice oshi naaji peer pressure iltung'anak otii oshi ake opikitukai atua ntabo ata ninye nade kibor toonkonyek nepo orkijanai laa ninye otii erikori naa kulikae orikoki naduo toyie naa kelotu enkerai e university aing'oru basari naa ala naishori basari neeku eng'asi aitumia vibaya niteki advantage tenkaraki ishoo advice ishooki mawaidha torrono ishooki ajo kulikae isidai ina kiyo ninye yama ninye minchelo nisarikuni ninyel nesuj orkiyo lenaduo kerai ore tenkaraki na advice naishooki Rehoboam nejo ore lenkai neoro olosho nelo nakata iltung'anak apuo aput Jeroboam metaa olaiguanani nerik enkai perdedi Rehoboam amu ishooki orkilikuai suuji iltung'anak le siriti enye agira aidip ajoki olarikoni lai nining'ito ntamana koon iltung'anak oota eng'eno enkarriyiano erikore toboro taasoba mincho iltung'anak kimini lang'ole likingira aship appreciate lang'ole likingira aship nejo juu nilepie siare nimanya niseer nerua de kulikae nikintia moyo kake ore tenakata mekure duo yie lolina level ng'oru iltung'anak kituak loorporori pookin iyau enkopis ino nchooki nteng'en amu nakata keeta entaisere tenemenejia ekinchori advice torrono nimirorki nkintarasi ore idiolong nekihumiliate nikisuluni nikintunyi niaku enteri niaku empesho nikingwanare enkatini history will judge you tenkaraki nitoning'o ng'ole advice oltung'anak torrok likirisiore lesiritino lemeeta enkarriyiano eutaroto olosho ojo maape baa maapa maiseka Mombasa maapa itukuo maape boo ero nchooki tenda naa kanya enkiti toki ninya enkae nikintumia ore idiolong nikirewi ang'ana natarawa kulikae tung'anak nemang'aki ilo ilo agira enkang' ino amu ekirewi oleng nkiasin oolang'ole tung'anak likiadvice ainyalak aidip agira ajo metamayiana ntae Enkai kaitabaiki nita noolong ore nkulie thank you ashe oleng kayiolo ajo kanyioo natara radio mesoite ishua nemeketa osolo nemenkiyang'et amu bakingira ajo shintwe kanyioo natara radio ai kaata enkiti afasi natoponikiaki naa kaisho Enkai enashe tenkae ati Enkai nayiniro tenkaraki larikok agira naaji atii empoint imeti nchere ore ng'ole iyie oidetideta nikinchooki nafasi mincho olmang'atinta eimu nkutukie oltung'anak le siriti ino loolenkapul ino iltung'anak lirisiore iltung'anak ojo mayoyo iltung'anak kutitik ore ng'ole erikore enarishata
Erjengal tungana oti, tungana le 40 years, tungana le 35, tungana hot blood, keji uongozi sasa, nini ya vijana, wakati wa vijana umefika, niki advice, niya sentorok, niya linkero lorere, niya kwenkiti puldusa nasan, kote to roke nyanak, niki mguanare. Wadamba ile, amba ishogeri kote daikani, wabaya tomon, na esere mare, onka itin nemeishu, abandoning the true God, nilo asere misho aserem kulia itin tankaraki inoto duo oinga masumala gwana la dogoya tomonongwan orgela dogoya nejo wora pare na kata nemoyu olayoni oji Abija olayoni le Jeroboam nejo Jeroboam ngito kenye todo munyembele kenya ninimbele kenya kepe meyolo unia ka joira enkitoko Jeroboam olagwana ni logra jenkito kenye ni homo duo eneriolo bonilangai ni lo shomo shilo ngora ajo etiolo bonyoji Ahija la ni nyapa ongo duo ena bazaro ro kilariko gila ni nyabo ibonuo tialo nanu nchere ka kwala gwana ni lekolo ronganak. Some of them are very genuine as they begin nebo ni lo bonolangai ni bonu ni nejogi ne jenkito ele moruoji Jeroboam aladidi ake oita yenteng nejo genkito kenye nyura shomo amera moyo ala yoni lai ne megure dia anyor basta yam eyo landa bona asa mi jore yolo ni ajire nkito khai shomo ne yolo boni langa yoji Ahija amuni nyabo ibonu lo rigalikiara yoli ajore be yegiti ke aroka solai na orbasata idia bu ibonu eloriga nyura shomo amerjanga yolo ndabo yara moya dia nkara yo ne minchoki yolo uni shomo donkilikwa na dia ake basada ke shudu yanka yoni amara muya ne jogi orgele huni na roshoro yo mugade ni tomon orgidi asar nage ngaro la sar nage jage ma be dia orbasa yo la sar be agera ma be dia nyodu ya kyola sar lo mugade ni tomon o mbaro mugade ni na melo esiangau ena sho nilo enetini nyebe kiliki ninye nikoni anati wi anakara ya Nes ngito ka Jeroboam na nedo munya na nyora ngai ninye nelo shilo kitumia diriba siasa ngitu aga nyalaki nelangaje Ahija orbasai amelo tanyele muru kanisa ne ngito narama yena ngai na romono o siasa ni na nyor duuli ngai ne megura ro belo sho Ahija mera muru ele singala ngai amele leti nkonyeke nyana dangala ke muru o nejo gi oladoriani Ahija ngora kilodwe nkito ka Jeroboam kiligwani shwere dangala ke wala yoni le nyam ke muininye ena tiaka ninye wala ke ba ni za kunno kai kito engai na gresho Ahija leakage Mrs. Yankarne Yeso engai na show leakage ne jogi oloboni lenye egere nkito MP alotu aiza kunno NM ninye kingira ya bunu egilikwa ni shori eramodo ne gweta ngai na show leakage orgelele kakora ke beye eninga Ahija otolo loro duare nyana ejemu mokoro kaji nejo tijemu anakito ke Jeroboam ne aligi ejedonya sidori kanyo benta kuno era lekatongani amu aitana pakilo moli nonok oyiru shidangara ki niniza nanyara ngai me mheshimiwa dolari akabaita kuno reli obishana so modi agana naji mheshimiwa njeja wadire ngai yo Israeli ramul ailebia baye oningo kita mheshimiwa nagera ngai ajo ailebia baye ti atu altongana bokin nembe ngolake yola yoni lilo sho egumo dungole longala na re changa ina fasi kai kile pia ngai nikimunyera se kimojik ni miriole kai ngura ibarake na ira yola riko ndia shomata tongana la ine Israeli na rudungoye nkitoria itungu nkaji ya Daudi na ishoyi Jeroboam ndabegera ya joki kage na isake si na ishoyi netwake si itiwa na osinkala Daudi apa oibungita na bara inei na swini nyena ndo dawle nye pokin asa kena na sidento ngonyaka inei homo dia yomuru nena ka gore yita asandoro aitalang na pokin na bana na ri dogo ya yi ni somo dogo ya to bela ke on kulia itin ama eromono ira bara kanisa ka ke lelo ro longa itin snack ongira nyanyu ko na soluno nekinta bornanu nekinchona nu oriyo wore na ngora rara kado yigere na nyara ngai amulo bola ngai na ga dueta na benkito na la de gemuru kaya una nyondoro ni somata ngaje Jeroboam ele muru linoji mheshimiwa na iwanye te Jeroboam pokile
na ore oloyena ololakuno tiatua Israeli pookin namut nanu enkaji e Jeroboam tukul entalepa kaishe doi na kapejo oltung'ani olchala neishi ore pookin ng'ae lormarei le Jeroboam oyeete ena nasa ninos ildein ore pookin ng'ae oyeete ong'ota ninos intariti koloing'ang'e amu olaitoriani irorena tudumunye taa ena kitok ena na taata shomo enkaji ino na teneku etabaikitia nkejek inonok enkanasa neya enkayioni ino. Ore ena na egirai ajo maisho enkisukong' olarikoni olore seremare etiake kaisho nafasi erikore leleyie tola seremani lonkaitin leleyie lemekuri tumia nafa formula niimunye 2013 nemekuri tumia ina formula tenakata itaa enkai seremare basi na enkitok ireu imitaakunoyu amu mekure na ilotu yie amu etoning'o naa porpastai ajo shomo olasakutoni neeku mekure ilo yie tenkitok irriwa basi tushukoiti ake emoruo ino ore nake iyie ino namoi ore nye piroro yang piroro ake nji etuliki orpayian neng'as lae nemeina kaishula yie pooki lentalepe Jeroboam tenkaraki nikitapaashare kaasai ake osinka lenkai nchoo ng'olake pitoo oltung'ani lorperere nikitoomonokoki lela otii nkishu tapaashare seremare peemikinkost amu ipotesa Jeroboam olayioni lenye na tenkaraki etung'uayie seremare orperere nejo nyina ake tiaka die enkitok enye yiolo ajo orpasai apa laibonu neeku ele kanisa apa kake eipang'a alo enkai seremare nikos olayioni lenye okulikae lewa pooki leina anasa. Makweta embaye naapishana leading your people to worship other gods arikoo iltung'anak meshomo aseremisho ita toomanyat ita tooloibonok amu keeta oshi olarikoni influence yata olotii payian tomon oong'uan loji lenkaji olamal ladung'o le basari ladung'o le CDF ilpayiani lemikiworore irkutiti sycophants iltung'anak ooboitare na imanipulate ore meloni tenaa keure olarikoni enkai na keure iltung'anak oomanita enkai kegil tenegil olarikoni kung kaisho enkai enashe tometai ena kitanyanyukoto amu it is in public domain ore ng'ole tenkaraki our president elect peitangasai ake na deji breaking news namaniki amu king'orita pookin peegil kung negil kung irgavanani oboitare negil kung senatani negil kung neesie enaduo formula amu etigila kung olarikoni negil naajoki obo I was able to interact with one of the governors nejo olonyor enkai nejo kinchiramu kitigila kung muj amu etigila kung olarikoni tenelo olarikoni oloiboni nepuo ng'orua muj naaboitare tenelo amanyata nepuo muj eiseer neranyaa neeku lemanyata tenelo Tanzania Tanga nepuo amelo naadi openy nelo PA nelo olderefai nelo oloshi moruo shama le CDF nelo enankai moruo naji ward administrator nelo ake yo nepuo pookin aitai namuka misuakini enkare olasakutoni amu olarikoni esujitai neponu ajo somok memilimu ake nana moruo ore apa olikae naa kejoki emetaara yiok oipira nondo yanda walo marolimu kalimu taai yote nejoki milimu naake ninye napa nkai amu torno apa ina nemelimu no yata na radio ame ezolimu taadi nileti nejo irmaasai mingilakata oltung'anak elikino ntorok amu ezolimu oltung'ani antaboi alikio losho edolitai nashomoki apa aitaas olarikoni ore ena point naapishana na mirik ake olosho enetii lasakuto mirik ake worship mintoki arik yiok emanyata amu eshomo apa loopapa netu ereeta nkinyara eshomo nkurare nemeeta diploma emanyara nemeeta degree eshomo edol na altiloi netu ayaki yiok aitoki niponu aranyaki yiok osingolio muacha mila ni mutumwa nikitaa watumwa hata kitia mpolos ina mila erikito yiok olikae tung'anak neloito rinka nelo enkiboro olala nelo orng'ejep leshomo nkulupuok nono natii academy natii university nibaitieki maasai neudo nkumeshi neudo sororuani neudo orng'ejep neudo nkiyai je nkishushunki nikitake jimuacha mila kemila ina na itoriko yiok apuo arikoki yiok kulikae oreren iye niku sio maendeleo nona kutikara nyonoka standard 5 standard 3 standard 4 nemekure yiolo kimaasai enelo ang nishiraki nkishu jika anya eng'or ng'utunye udonki ya neje kenya shoko kagira ideba gira ajonji miriko losho
enedila sakuto yes. Ore lororei na laiguana le dukuya tomon are rikita momiet nejo nitoki Jeroboam masheche kem tina kobo donye Efraim nela abitini nitoki alo tini nela ashe Penuel nejo Jeroboam toltau lenye kerinyinye rare nkitoria alotu enkaji ya Daudi tenelepo kulo tung'anak aapuo aitayu Lasari tenkaji te Jerusalem niuro lolosek ji ore kulo tung'anak teneshuko Jerusalem aapuo aitayu Lasari naa kainyo nkitoria nitoki iltauja lenye le kulo tung'anak aibelekenyakino nkito lenye Jeroboam neeku meyieu apa ele kinki neshuko iltauja loltung'anak enetii Enkai nejo naa kaar nejo neeku eiguane olaiguanani nitobir Lasari le sahabu nejo kiolorere enyito entunga emipo Jerusalem aikata amu keedo eng'ura nkaitin nyinyi ninje kuna paa kibelekenyaki iltung'anak meteserem ilasho le sahabu nejo kuna aitin ayautua nda aitung'ua Misiri 29 nitasheyie ninye te Betel nepik olikae Dan neeku nabaye eng'oki amu eshomo iltung'anak ayiaya te Betel nepuo ayiaya enkai te Dan itobira apa sii apa nkajijik oowuejitin eshumata negelu olapolosa tiatua olorere pookin leme loolawi nkuti pastani enyana negelu iltung'anak lemeure Enkai irpastani oitaaku nena lapolosak oopuo ake aipaka emadi amu kimpakaki ayelata eyienye enkuroto te pooki anisa netu ake imu lelo tung'anak napa nikimbonokini netu ake imu amu ore iltung'anak fake lemenkai naipoto linteshep kewon peekitumokini atorik aapuo mirik iltung'anak mimina ina nkai mistake olarikok nemeyiaki etaasa larikok okuni hoo neishunye enkata ai am sorry ore tembuku olaiguana 16 na ore Jeroboam netoriko iltung'anak 10 orkereri liare nejo ore enaa ailepie aitung'ua nkulupuok naitaayie olarikoni looltung'anak lainei Israel mbung'ayie orekie le Jeroboam nitoriko iltung'anak lainei Israeli metaasa ng'ok kintagoro nanu tenkaraki eng'oki enye ore olarikoni liare naa oltung'ani oji Simri tolaiguana le dukuya 18 nejo ake peedol Simiri nchere ibung'aki enkanasa nelo ninye irgilata liatua lenkaji olaiguanani nepejo ina aji olaiguanani etii atua ninye nejo 19 etua tenkaraki nena ng'ok enyana naataasa nees ntorrot edukuya olaitoriani nibung'a orkereti le Jeroboam ore tenkaraki sii ng'ok naataasa erikoki Israeli ng'ok arikoki olarikoni obayie naa oltung'ani ji Omri 26 nejo amu ibung'a ninye orkereti le Jeroboam olayioni le Nebat ore toong'ok naatorikoko ninye Israeli arikoki Israeli metaasa nitagoro olaitoriani Enkai Israeli tenkaraki enkitanyanyukoto enye ketoriko lelo aiguanak iltung'anak arikoki Enkai kasai ntai larikok lolosho le maa entorikoki yiok Enkai Abraham Isaac o Yakob noning'oki ele arikoni ile ore nye saa yel nimiloito kanisa kitayoko kiduo na larokay omanda muyoni tenkang ana kemorua olawayiani shai eradojo shai enaisho kolo ina Jumapili na era siye lolan oiroshi nimilo mikiyenyenye Enkai pitumoki ayenyenye iltung'anak neeku tenidumunya diri ni wii nenkang onta leng'olo tenidumunya diri wii kasai ntai enyoito entori amu ekigorokini Enkai at this era mekure enkata enorkuak nyotorikoki olosho orperere lenkai osipa miraiki Enkai Lasari peemitu Enkai enkopang nemitu nkera ang nemitu entaisere olosho ore larikok pookin lemerikoki yiok Enkai nejo Bible negorokini Enkai ninche na APC loisho taamenye amu olosho eimini that's the biggest mistake olarikoni nyoti ake iltung'anak lemurua ino emikingilaka ayoki Jumapili entayok enkaji Enkai amu karas nanu lolan oiroshina kalo oltung'ani kale netii Enkai aing'oru network ekiroho wene kimwili wene emotionally weng'eno narikie ntai miisot iltung'anak amira Alpha Omega nemeyia petashoki kila Jumapili jamu ore Jumatatu mpaka Jumaa ore peeku weekend naa nakata elotu ang nikisotokino iltung'anak tedekenya omemuto ata Musa etasotokino deki iltung'anak ometiaki olaitoriani tembuku Exodus chapter 18 miasita esidai neeku ninye itabaya iltung'anak ore tenkore enye neeta Enkai tenkoitoi nejoki Enkai Musa lepu maatara njooi orkila njoo Joshua amu tagoro apa kitagorito iltung'anak niwosh osoit nepuku enkare neto paajoki toosho neeku maatara nilepie Enkai Musa neirmetua neturoo naa ninye otaasa masishi ninye otaranyishe nemeyioloi enkurare Musa osaai nemelang' iyie Musa ekiar Enkai nikituroo tenimirikoki iltung'anak Enkai ama tomon
Father, you are faithful. Oh yes. Na yanga ya Abraham. Ore rata nikincho manyaki aldu eleberere. Oh yes. Na imake ngolo na ala dedada ni tengishu yo singal no Joseph. Kinyanga isho orore ile nguton tangara kala rikok. Na ayi tangara ne Yesu. Oh yes. Tare do beye meriko ki yo kala saguru. Oh yes. Tare do beye me kala sera malonga idin. Tare do beye me kolo iboronyek. Oh yes. Tare do beye me kolo tungana loruasa. Oh yes. Tare do beye kolo tungana lenyorata. Tare do beye kolo tungana o ni ningisho ni nyemi koki. Tungana ko ikoyu. Oh yes. Arasa yerangara jolo sholama. Takaundi ya Kajiado. Airori ya lariko nyoti kaundi ya Kajiado. Airori ya loti Ilchamus. Airori ya loti Samburu County. Airori ya loti Narok County. Na yola jato ni ngo. Na aida ngarne Yeso. Tare dodara mera morkiyoi. Some of the leaders are not a blessing. They are bothers. Kaya kaumo na jombe leganya mera molola. Mere mayanaram. Some ore wole kai neme take you another level. They come as a lesson. Kaya kaumo na jotare rankai mera loyal tungana yangai roduata. Tangarne Yeso la Nazareti. Kiri the just morning of 5 years erikore. Kaumo nankai egeber lelolaro ngone belegenya ncho mum taseka le shumata orene county mira begelwana nkishwenye beru mojade enkwenia telolo rungana ngolo shira gironjo yoko alarikoni tada mula lariko ncho mera toki tangara ke kanisa odangara jolo shole nyosele gangole arama yana lariko amuyede gelua tare do na merasa eyeuno reno na ya shira ngara gele berele ya wayo merorie ninche kaoma na kajo ncholta oja okola saloro lino kitejo na ashe ore kingwa amaya na lele lolasar le mayan eninjo yo garishana angari shara nikishugunye nege njage yana she na arangarne Yesu la Nazareti baba kidomono ye na rama yana ndaya nkayenjo nganisa ro nganisa ni Mungu abariki kiteja so lenge esingangai na Manyamalu TV Olakira Lema.